whawhitai mua ki e ki pe a malo mua e tau te mawai pongpongi whakweni. Whakatawana pe alo maari e mea katoa pe mei pina pe ko whawhilok fi atka te koe i e huawha i kona si sokalai si koe ne tau kalofi ama koe ia ki e pongpongi to pere rulu au fite mai na koe ko sa noari koe wanoa taha o no. Koe tau kalofi ama au to pe mi he tohi ngau e koe ka opostolo pe koe tohi ngau e lau maari e maani o ni walu e wahe pe au to pe mi veso no taha ni maa ke ves koe hono ua. Ka koe hui fo koe tau taimi pe ko kore ke te koe whamole mole moka ke toki lau tohi ngau e ka apostolo pe tohi ngau e lau maari e maani o ni walu e wahe ka mata mi veso no taha ni maa ke hono ua koe i piseri fo kieni o e weekend ni. Koe ka venga tau kalofia ma ke pongpongini o ku peheni hono whakarea o ku fiha ai lau maari e maani o ni kau whakatau. O ku fiha ai lau maari e maani o ni kau whakatau. Koe talanoa maari o pito ai talanoa ni ka pau te ke toki lau whakalelei ka mata beso ni tahani maa li fo ki he woua ai ki fo i konga tohi koe ni tohi ngā ue vahe koe hono walu. Koe whanonga e kau apostolo i Jerusalema ko tali lele e sa meria ai wholofola koe ai oto ai kono uhi ngā ko nau tui ke wholofola ko nau tari a siso ko nau ekmona whakamoi ko nau whakatomala pia ko nau osifoa i he papiteso koe i he vailahi. Aia koe ngahi o ngongo ia na e mafola atu koe i he fufakaka ke lahi koe na e toi sa meria i he tikoni koe ia ke tangata ko Filipe ne alifo koe ki ai. Pia whikau me lewa pia mei Jerusalema ke headquarter e SCSC a pita pia mosione ke na alifo ke te ki he kainga lotu koe ia koe nihi na e ului koe ia i Samaria ke whai e lotu muhiri whakinima ke nau papi taiso i he lau maari e maa one oni. O ku whamu ke ki tau vitu pe mo ke ki whakakau kau. He kone o mai e fo i mo oni ke tau wako hele soni koe. Ai mahau inga ke tau tari a sisu, mahau inga e tau whakatomala, pe tau tari a sisu ko tau eik mo tau whakamu ui. Pea mahau inga ke tau forward he papiteso koe i he wailahi. Pea mahau inga ke tau whakatau ngai, ai tokana e ka apostolo ke nau toi papitaiso i he lau maari e maa one oni. Ki i whakatau ngai ani o ku kehe au pito ai whakatomala tari a sisu, pea mai fo i au sia koe papitaiso koe i he lau maari e maa one oni. Uluaki a ua, o ku kehe au pito e papitaiso koe i he wailahi, pea mai papitaiso koe i he lau maari e maa one oni. Pea ko whaamu ke ki whakawhai kehe ia. Uluaki ko whaamu ke hanga mai noi, ko te whakatomala ko tari a sisu, ko to eik mo te whakamoi, ko fo i au sia kehe pe ia, pea me he au sia koe o e papitaiso koe i he lau maari e maa one oni. Neongo koe ngāue koe ke whai ho whakamoi i he salvation, ho whakatomala pa Italia sisu ko eik mo whakamoi, o involve e ngau e lau maari e maa one oni iai. Ka koe fo i au sia koe o e papitaiso he lau maari e maa one, koe baptism of the Holy Spirit, koe fo i au sia kehe au pito pe ia. Sai, ka pati tau foki he whakamotua, o kia e mo kātonga na lahi e ua, o mahau inga pito i he whakamotua. Koe kātonga uilo koe kātonga o e Passover, koe kātonga e laka atu. Pea mo e kātonga uilo koe kātonga e Pentecosti. Koe ko kātonga ko ni una whanonga le whataha pe. O ula ki kamata ki kai koe kātonga e Passover, koe kātonga e laka atu, e koe tamute koe lami o to oi koe ai toto. Koe whakatai pea ki he pekia, pea mo e te ria, pea mo e te tu koe e si sukalaisi. Pea osme koe e kātonga koe, mui mai rewa e kātonga koe, o e Pentecosti, ai kono ui ngā koe papitaiso koe he lau maari e maa oni oni. Ai ka mate ta hoki he whakawha ou, koe whai mea tatau, ka mate whanamai whai kospeni, maa tiu maa ke luke mosione, unga talanoa ke pekia pa me te tu koe a sisu. Ko tohi ngā ue lewa i ho o lau, ai teimena e hoko mai koe a lau maari e maa oni. Mara tui koe aha koe o e Day of Pentecost, ai na hoko koe i he tohi ngā ue pa koe mahe koe a hono wa, ai kono i ngā koe whai awhikia ni manoa hiri koe a te tu koe a sisu me pekia. Na ne haha ho i he ahe whango fulu, pia ne hae li hake pa whuki merea ko ako ngā ki Jerusalema, ke loko ia i olunga, o nau loto mo nau wheku me pia hoko sia koe a koe o Pentecosti, pia nai hoko i whalau maari e maani ni, kia ki nau do, ai koe aho i hono ni mango fulu. Ai o ke hanga leo o whakatoa ngai, o ku kehe au pito pe e kātoa ngai Pentecosti, ai o ke tala noe ke papiteso koe he lau maari e maani ni, pia moe kātoa koe e Passover, pe kātoa koe e la kātu, ai a kune hanga whakataipe mai e pekia sisu, ai koe tau whakatoa mala tali a sisu, ko tau eik mo tau whakamoui. Pia koe fwoi i venia na hoko koe ni koe ia i he tohi ngā ua hano walo, he fu whakaakia ke koe na e tō, it's a great revival, it's a great move of the Spirit of God, na hoko koe i Samaria, i tangata ko Filipe koe tikoni. Pia koe uhinga na nau whekau mai a pita mosione, ke hau o lotu mo hiri whakinima mo whai ngā ua ki whukakai ului koe ni, ke nau papitaiso i he lau maari e maa oni oni. Aia koe ngu fwoi au sia ke au pito e nia e ua,
o tali a si su ko ik mo fra mo ui pe mai papitation ko ia I lau mari man ko fo ia usia ke ia e ua ne o pe he to lai ko mo me an o fra ta lo ka una ke hange pe ko ke ko e ka toanga ko ia pa so va pe mai ka toanga ko e pe ko una ke lo ua a ko fo ia usia ka to ia ko ia ka ba ta fo ke fo ka mo to a pe te plu pe mo ia e fo ka fo o ko papitation ko ia he mai lahi pe papitation ko he lau mari man ni ko yo fo me ke lo pe e ua ko foi idea ko papitation ko no inga ko fakau ko pe tan ke puri pe ka pa ko papitation he vai lahi o puhinga le vai ko fakau ko mo tan ke puri ko I he vai kon o hinga o kai ke fai hatui ke me agu ke papitation pe papitulu I fagi pepe he o kai ke asia he folofola ko ya o tua ko si su ko ya hala mo ni pe mo ui na ke si su ke pepe pe ala ki he tempare mo te la te lu ke ba no wa ve se no wa tolu ali ko he wa balu na hanga ta ko Simeone ai o ne hanga ta po ki si su na kai ke papitation to ta tolu fulu si su pe to fa ko le vai I he vai ta fe swatani ai ko si su ko ya hala mo ta mo ai o kai ko fonga fa to tapu e fonga no papitulu aki pepe ko papitation vai lahi o fumata ka Paulo e loma pa ba ko no ai ko fa hinga a fonga mo ni ha ki tu ai fa hinga riu ka ko ko ya kiloto ai ko fa hinga talaki ki tu ai me o fa e si su klai ko I lo te tau mai ai he ko fa tai pe fokia ai pe kia pa meteria pa metetu asi ai papitation ko e vai lahi ai o fuma ma ala pito na ke hange to pe ko papitation ko I he vai lahi ai pe whakau ki tau tō ke tanu ke puri ki tō he vai o pe e papitation I he lau maari mani ko whakau ku mo tanu ke puri ki tau tō e ngau e lau maari ai ko whakare tā ko e fully control ki tau tōlu me tum aki ulu ki afu wa e he ngau e lau maari ma one oni ka ki whakato ngai nange I hoko me koe a pita promosione o ki he whakakai koe kona ului pe aku mahita le mai pe mi he ni tā vai kona Oxford he papitation I he huafa sisu ko whaidea koe he huafa sisu ko figure of speech ko figure of speech koe au ilaka sinaptosi ko figure of speech ko sinaptosi ko o uhinga ko orea ke ki mea si ka uhinga ki uhinga whakaluku fua he whai fwoi whiki hiaki pe ko hai uhinga ai mea kone o uhinga ke papitation he huafa sisu ka kone uhinga ke papitation he huafa ta mai ala mo lau maare manani ai o uhinga ia ke water petition ko asione ai ke papitation ko kakai ko ni ko os fo he water petition he ko os fotomal o tali asisu ko na eik no na whaka mo ui na ko uhinga ko nga ko e look e pe ko papitation wa fasitu o ne nga e foi fika o speed ko fa o ngarea o uhinga ke sinaptosi ka ba ke foki o lao te se de sipo ba no fa wa ves ko a hondo tolo fu ma ba lu ko foi ile nga ke se ko pina le pe a ko fa mama ko nga ko matale seri pe te mate pe mo sifa pe te puket pa mo pensimani na toi foi ile a se ko pina pe te mo a ko ulu hina ki fa to he mama nga e se ko pe foi fika of speed ko utano ke sinaptosi ai ko ngati peki foi ulu hinagi be si be mo ave ho ki ulu hinagi fai toke mama ko ki foi rea o unenga aki ko ki me si ka ono hinga ko ave ko to hano fusi no ka to ki fai toka ko sino to si unenga aki e luke he ni ne pe ko e papitation wa fasi so ka ko hinga ki papitation wa fata mai alo ma la maria ma on kai ke ko hoko ma ka pina mosione ke papitation no to I la maria ma on pe ko weekend fuki ko weekend lot ko weekend ma lo hi ko weekend ha mo ni ta uno ta hano pe aku lofo ko to e ure so ni he weekend I he ngā ue a lau maari e maa oni. Pea hini whaki ni marema a pita mosione e whukakai ko hulu I Sameria, kakai ko ni ai toa e whakawhia ke lahi ko e ni. Pe tala mai pea hoko e lau maari oni, pa nau papu taiso e lau maari e, pe nau takitaha rea ke he. Pe na e tangata ko Simon I whetala noani, na e haui mo ne paanga taranga pita mosione, o whihaka le hanga ia totongi, na hanga mua whakatau, he kune fie mau e lau maari oni, toki hanga e pita mosione o valoki ai tangatang, o ke o torangi ai malai a koe tam ho paanga he kone nga o I kai ke totongi ai lau maari maanon o ku kai totongi it's free ko tohi nga ba no wa a ko ya na tu ko apita ko I ne malanga paptes ko lau maari maanoni pa tu nga lunga malanga fuka kai ba ulo ko tolu afe petang e pita ko lau maari maanoni ko me ofa ai o tua ke te koe tam ho whanau pa me whanau ho whanau ko palo mesia ko gift ko me ofa ia pa ko fa ke paset ke te ko lau maari maanoni ko me ofa ke te koe o ko ke totongi ia pa ko no mo ni na hala apito me na fai ko ya Simone whakakaukau ia o totong ka webe ki mea ko sa ia Simone pa ko hinga ia ka venga ko ia o ahon o ku fiha ka o totongi ko ki elia ko sa ia ko ia Simone I he whakakaukau ko ia wahero wala te hanga we pen
o ku ke toki whakatau pe ha mea, ka pa o ke fie mao. Ka pa te alu ke so pingi, ka uhinga i ho whakatau ko ai su, uhinga ho whakatau ko ai bala, uhinga ho whakatau ha mea, ka uhinga ho whakatau ke fie mao e mea ko ia. Ta ka pa o ke fie mao ko mea, o ke whakatau. O ke toki whakamore ki pe ho paanga i he mea ku ke mao. I he mea ku maho inga ke te koe. Ta ko tui ku pe heni, na e fie mau e Simon e lau Maria manoni. Pena ne loto ke ha, ke ne hanga totongi, willing to pay the price. Tatau me na e fiha. Kana ne loto ke ne mau. Pena whahinga mea ko whaamu ko ia ahoni. O ko whaamu ke fie mau e lau Maria manoni. O ko fie mau e lau Maria manoni. O ko fie mau e papitaiso, fie mau e papitaiso ai lau Maria manoni. O tau fie mau e pani e lau Maria manoni. He kono mo oni, o ko fiha. O tau toki whakatau peha mea ka pau tau fie mau. Tau ko whaunga ke fie mau. Ia nea o tae totongi a lau Maria manoni. Kako e ria ko ki sai iai ia Simone. Na ane fie mau kono hinga nane hawe mo le fupaanga. O ta pita mosione o fiha. Fiha, au ta hafe, ua mano. O hinga nane fie mau me mea. Ko whaidea mahui ko whaidea ko desperate. Ko desperate ko e holi vale. Kono mo ni tau fie mau e lau Maria. O ko fie mau e au e lau Maria. He ke tau roto whai ha mea o a pāpe me ngā e lau Maria. Pau tau fie mau e mana ma mea whakaafo. Ka pau tau fie mau e whakaaki ake. Ka pau tau fie mau e pani. O tau fie mau e ngau e lau Maria manoni. Ko tai mo hoko me e lau Maria manoni. O ku kehe mau pe. Ko tai mo hiba hata o tau ki ai pani e lau Maria. Ke tai mo malangai hata ki ai pani e lau. O tau fie mau e ngau e lau Maria manoni. O ku fie mau tau taha malunga taha si Palestini pe koe piso pe hei kau toi fe kau se tuara mua taha pe kau Kristiane o tau fie mau e ngā e lau Maria manoni ka maa vai pa moe o tua kai e ngā e lau Maria hika ki tau lava ha mea koe poto lau lo taha ia koe tene tataki tau nuke he mooni ko toa pe ko se kau ima e lau Maria manoni o ni koe toko taha ke alu tau kafa aki ke tokoni mai i he taimi ko ia e whai ngata o ku tau fie mau e ngau e lau Maria manoni pe koe uhinga ko sa ia Simone o ku fiha kau whakatau o ku fie mau e mea ko ia kai ki tokanga pe ku fia taha te taha mano taha ki o ku fie mau ki o mai pato tanga e pita o ku kai ke whakatau tai to tongi ko whahinga loto i ko whakaanga ki hau pia mo ia loto ke whakatau e lau Maria loto ke alu pia mo e mea ko ia o ku fie mau e lau Maria hei kai ke whoki tai alu pia mo e lau Maria hange pe ko alu vipiri ke whakatau hasu hange pe ko fie mau ke whakatau habala tatau me pe ku fiha e mea ko ia te ke loto ke whakatau willing to pay the price o ko fie mau ke fie mau e lau Maria manoni o tau fie mau e ngā e lau Maria pe te vide sa me nima taha beso no taha ona ke ni aki o isi hope meo au ona ke te iei to ho lau Maria manoni to ha mea ke he to ate mea re to ate mwe ha ona ke te iei to ho lau Maria manoni pe ngahia ko i tau lotu o tau fie mau e ngā e lau Maria manoni siasi ko toa pe te whainga taha pe o ku ke fie mau e ko e ngā e lau o tau fie mau e ngā pe mo hiki whanonga o tau kone wana taha no tuanga e lau Maria manoni ke ne hoko mai whau whare pere tataki tau tō pa hoko e pou au me pou afi tu wange nanga whakamono ui pa hoko mai koloria pa me nau e o tua hanga koe tala exotos tau tō whesa tā pa teu alu pa mo koe pa teu tuke te koe e whea Maria ko tau hoko mai lau Maria o tua e tō ate me e whahe e ki tau kone e hoko tau ko tau whakaaki e mea lahi e whahe te ke hiri whakinima ke maki pa te ke lot me whakamo ui e mea ngā koe o tua koe mana e koe mea hau musical science and wana e hoko i he tau hoko mai lau Maria o tua o tau whia mau ia koe kau ngā mea whawhare ko toko taha tokoni ofi ke tiko he ngā ue whainga ministry me whainga calling ko to mea o tua kua mau ia tau koe ni he wana tahan o tau whia mau ia ko la moni o tau desperate ke he ngā ue a lau Maria maa ono ni pa ko rea whakataha pa mo Simone o ku whiha kau whakatau I'm willing to pay the price I need the Holy Spirit I'm desperate for the move of the Holy Spirit o ku ke whia mau pe ko whia mau pe ko whia mau i esi he ahoni o tau whia mau i tau to e lau Maria mana ka pau te ke tālia si isu ko e mo whakamo ui o ke whia mau viviri ko si isu whia mau ke tālia si isu whakatomana ke tālia si isu ko e mo whakamo ui ka pau ke tālia si isu ko e mo whakamo ui o ku ke whia mau e ko e lau Maria mana ni o tau alo me step o tau alo me herevolo o tau alo me nau ke nau tau alo me ke gloria ko ose katonga paso wa ko la katu o tau te ke fu katonga pentecosi ko te
fo mai lau mare mane ni ke lau ina se tau mai mo i tamai ko loti ke afiona ye wa fa ikuna si so kala si tape kin e to ta ko to pe porque ho lau mare ke ka no to pe ke fili manako o mau fie ma ho lau mare mane ni pe mau loto ke mau totongi ke mau fakatau pe neo o ke fakatau ka pe ka ho o mau loto ko to ma ko me ofa ma ki mau tolu ko me ofa ke mau fa na ma fa na e mau fa na ko mau ha pe receive a me ofa a gift ko ia ngau fa holau mari ma tapu ki to ta ko to be honi pe lang ia fa ne si su Christ ko alo ka ko ma fo mo ui amen.